Teo pehobon e Jisu he pita kako no rapana kopua wa Galili me patara rino bona bua tom kiara ere Simon bo Anduru. E ori he te avira batani bona kave komana ruene. E ko a kiu teori awagana. Me Jisu patado ribari me paswe. Noma, yam na bagana yana ro. Mamuri nana. Nere wa susam yam te wagana aba. Yori rewa mana na. Me ori papahin ko kahikoa bona ma kave teori me ori pa murina bari. E Jisu he pita oha wasihum koa me patara rino bona bua tom kiara ere James po John a bua baiko te Zebedi. E ori he te ahio komano boat teori na ume batari bona kave. Me Jisu papahinda do koa ribari. Me ori pa ko kahikoa bene tamareori e Zebedi te o boat ai ma tau kiu teori me ori pa murina bari.